بردمانا ترکیه بو سرگوندین سنوریین قزازا خو بردامو و جارجی دو هولاتین سیویل بونا قربانی. اف هر دو هولاتیه ابراگز عربنو لعینی آبوری و گشتیار سردانا دورین گشتیاری زاخو کربین لسر جادا سرکی ادنابرا گوندین بو ساله و بانکه اتومبیل آنشلای ترکیه و هاتیه بردمان کرنو. هر دو تدا هات نکشتن. پشتی آگدارکن ناهزن امنی و پشتی دانستاندن که زور دیگل حکومت ترکیه و پشتی بورینا دروژان ری به امبولانس و زیروان سنوری هاتدان که جنازه نوان بینن. فرد هاولاتي خلكي مثلا اصلي عربن كهاتنا سردانا ودوري كريو وهاتنا بو منطقه هو دور گشتياري هات درباز بين دور گشتياري چون بو منطقه كي ريكا كهيا ياش گوندي درباز بد اوش نزانينا واش نشرازيا چون بو منطقه ومنطقه جي جاربار توبت تركيا قصفت تكنش بالمساله و شربك دان لوي منطقه چه نوفنا و بي كده ويري اف سياره وقت چو ويري قصف كري كاسي نزانيا جي چكو دور جاربار تدا قصف كني كاسي نزانيا كو اف توپ هات هاوتنف قصف كريم بسياري كتي حتى كو دي خدان توش مثل هاتينا بسياره جهاد امني و آسایش و جهاد امني پلیس اكيد كو دو حالاتي ما برزنه اگداري ما هات كرني كو اف دو حالاتي برزنه نه نسنو مج تبلیغ و تبلیغ اگداري همي مختار خطي منطقه و فاصمنا واكيل كو خلق جناتي كني قلت حتى وانا فاكر كنت بلا سياره قال فلان دري راستايه منزش سببه ما مختار هنارتي سر مختار شو تدا قلت دو حالاتينا يتهاتينا كشتني بشتيكو ما دي اف ميزانيا رو ما خاطي ما بشراسكي افرو ما هما هنجي قال باسون السنوري قال جهاد پیوندان كو خدان توجهاتن ما تيم اكينارتي جنازه هر کو بينن تسليم خدانا بكن کسوکارن هر دو قربانیان دی بیجن اوج بو گشکدنه ها بینه و دوره لمخابن بیدومهای گشتوانو هر دی ساندلگرانی خوش بدنگی حکومت عراق لسر بردمان و لشکرکشی ترکیه لسر سنورن و دینه دیار کرنو گب مخابنی و حولاتین سیویل ادبنا قربانی جاي سياحة هو جاء على دهوك بات الخميس بوگشتیاری هاتو بودو روزی پنجشنبه هاتو روزی هینیش اگداری کدین کاسه بزاخو دواتر بونی و روکی پیوندی نمالکم مانده دواتر از هایشی زاخو من اگدار کدوا بلام رو پیام وتین زانیاریان پیگیشتو کلردگی فروکه و بردمان کراوه داواکانی لحکومت عراق تدخل بکردن بابته چونکه امل ولاتگی خو مانده هیچ پیوندی من به ترکیه و نیه اوی روی داوا بس برازاكم وهاوريكم لا دورني السبيني بسر هاولاتيان تيج دارو بلاد هيج رازينين بما على أي مواطن دي يجي سياحة ما نقبل ولا هذا الشيء افر دو هولاتیه خلک پارێزگە ها مووسڵن ئێکشوان بناوێ ئەحمەد شکری تەمەن 40 ساڵ و خێزان دارە و 4 زاروکێن هەین یەدیتر بناوێ یوسف عمار تەمەن 3 ساڵ و دەرچوێ ئەف ساڵەیە زانکووە مووسڵ بێ و بەری هەفتیەکێ نیشانیا خۆ کردبێ و کەسوکارên wan jî daxwaş ji hikûmeta Iraqê dikin bêdeng nebir li ser vê tawanê û bersiva hêrişên Tirkiye bitin bi hindê mafê qurbaniyan hindane bitin. Rahat Umar, Kursat News, Zaxo.